Pozdrav svima i dobrodošli u novi gameplay na kanalu Medi HD. U današnjem gameplayu igramo Left 4 Dead 2. Naravno u single playeru, ali igrat ćemo i u multiplayeru sa Zipijem koji je i prije snimao sa nama. Ako neko ne zna koja je ovo igrica, znači vi ste kao u nekoj bolnici i u toj bolnici svi su poludjeli i sad morate ubijati ove ovdje ljude i probati otići živ iz bolnice. Imaju ovi kao neki zombi, imaju i kao astronauti, neki ljudi. Sad su naletili, ali tamo mi trebaju da neko provali vrata da možemo proći dalje, ali možemo i mi otvoriti. Evo astronauta. Hvala brate što si nam skinuo vrata. Izvinite ako se čuje tastatura ili miš, moram kupovati novi mikrofon. Sljedeći gameplay će najvjerovatnije biti Battlefield 3, ali nisam siguran. A što se tiče ovog gameplaya, igrat ćemo samo dok ne dođemo na prizemlje ove zgrade. Pa ako vam se svidi, snimat ćemo još epizoda, naravno i u multiplayera i singleplayera. Evo ovo što ga ne vidim, ili je alažan. Mislim ne zna se. Ajde umri. Trebao bi sebi malo healtha uzeti. Inače nisam ljubitelj ovako ovih igara gdje su zombi i to, ali ova igra stvarno rastura što se tiče. Grafika nije loša. Jedini problem je što ne igramo sad baš na, igramo na medium, što u mene PC nije toliko jak. Ne, otkud vas toliko. Ne, bacit će me. Ubijte ga, ubijte ga. Ne. Pucaj. Igricu je najzanimljivije igrati po noći, oko 12 sati, znači da se pravo uživite i sebi odvrnite zvučnike dobro i isprepadate se. Sad bi trebali ići ovamo. Nisam je puno igrao, samo sam ovaj prvi level, ili kako se zove, prešao. Prošao jednom, a nisam prešao. Da se ne da blamirao, da ne znam koji trebam ići. To ne bi nikome bilo zanimljivo da... Evo je moja... Ne, ovo ti. Nemoj tako. Klipove neću na ovom kanalu snimati često, ali računam da će biti ovako jedan klip mjesečno dok ne kupim novi PC. Ako kupim novi PC, snimat ću onda češće svakakve igrica. Ima ova fora ovdje, znači pritisnite R za reload. Ne. I samo desni klik i sanže se zamijeni, ali vidite. Sa 17 na 30 metaka. Sad ćemo prekinuti snimanje kad siđemo u odnožje zgrade. Igrica je dosta zanimljiva. Na E znači otvarate vrata i uzimate sebi stvarčice.
Sad ovdje kao malo, ne, gorim. Ima gdje vode? Nema. Ovdje mi kao malo laga. Nije da laga, nizak mi je FPS, imam samo 10 FPS. Trebao bi još smanjiti malo podešavanja, ali rezolucija je Full HD, pa možda i zbog toga. Sad, kud bi mi trebali ići? Ovamo, to sam siguran. Evo ovdje i sada bude stop. Ne, dobro. Ubi. Šteta što nisam uzeo ove kao neke bombe. Ne, otrov, ne. Ovo je gadno. Možete da umrijete od ovoga gadnog. Sad čega, ne znam nija šta je to. Ajde, tako. Da ne idem sam. Ne, ubi me čovjek, ubi me. Ovaj mi je najgori. Svaki put na mene naleti i ubija me. Ne, nećeš, dobra je. Mrtav. Ne, šta me fuck. Ovi moji slab puci u tata. Treba ići malo na ovog vježba. Mrtav. Tu, help. Ne, vamo. Ovo ćemo uzeti, ove stvarčice. Headshot. Evo ti, headshot. Ne. Ubi. Dobro. I ljudi, s ovim završavamo današnju epizodu. Ako vam se svidjelo, lajkujte, šerujte i subscribeujte se na kanal. Ćao.